Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hotel? Isagani. Diyak pa'y nakasagana. Sanyata. Noon niyaman ti mapasamak ka data. Ikarikan ka. Sangkan to may bayan. Ikarikan ka, sanyata. Talaga nga sang ko kumakayat manong namingim anyapay nga rod ti maramida. Ingarik idi bagik nga sa contemplated ti amin ko kinisagani my first and last boyfriend ko. Numalpaston ti kalaysa. Ngimididay di nga gundaway manong nami sa anak kapagkedked. Gabot adda pa nagtalek ko ken kuhana. Ken gapo, tanapud unay ti panagayat ko. Ken patsik, nga ipatpatignak manong nami. Manong nami, na minsan lang nga nagkita kami idi kinisagani ti may isang conference wano seminar. Idi na ko nakidinakim ko nga iso dayto yan ti lalaki nga ururay. San idi nga patyen ni Merling nga office mate ko manon nami nga nainlabak nga dagos. Nga kanidi nga aldaw, nga umuna nga aldaw ti seminar manon nami ket nagsasarita kami idi di baybay kabayatan manon nami iti panangururay mi ti ang oras apan naturog iti first night kanidi nga seminar. Nga diyak nagpupuutan manon nami nga adda na pasamak wano adda nagkinaawatan digiti puso mi. Tanaramanak kanariknak kung tinairot nga arakop na kanariknak manong nami digiti nabare ng kek ni sagani. Manibon met idin hatid sundo tada motorsiklo na. Umay nakalaan dito balay inyam amukon kadatatang kininanang sa itulnog manong nami dito opisina san tumet mapan mong opisina. Taga Cagayan isuna manong nami idin to taga Ilocos Norte karipadpada kam nga trabaho dito syudad Tilawag. Manong nami jak kumapay kayat nga talaga nga manyapay nga ruti maramidak adda kami itunek ti kwarto kadagbadpada kami nga lamo-lamo nga gabgabo manong nami itirabaw ti kama aging nga naited kon nga namin pinsan ti amin. Wine manong nami nagari ti asok ka na rin eng itidahidya ka nito. Kat nakunak itinakim ko nga sa anak tungog babawi. Gabot na nakariknak itinaraos ka nagsak. Ragsak manong nami ngayon daw dawat ko nga sapay ko tagtultuloy dito nga ragsak. Inemen nga aldaw, inemen nga bulan manong nami ti relasyon mi abas ray maulit-ulit ti amin. Kaging ka, iti may nga malem manong nami impakada na kanyak timawag. Sweetheart, saan ka nga masundoy datato nga malem? Tapay met. Adatawag emergency kanyak sa di Cagayan. Adat timawad nga problema ti pamilyak. Ket siyempre, adan to nagigundaway nga saan ka matawagan? Adan to nagigundaway nga narigatak tang tumawag ka po ta. Nakapsot ti signal sa jay. Why? Nakapsot ti signal. Ket sapay ko tamaawatan na. Sapay ko Kinun ko na naman nung nami adyak pulos namnamaan nga kasta ti mapasamak. Nga biglalatan. Nga danabdimtang nga problema manipod sa jay Cagayan ket napanisuna. Sana ibaga manong nami nga marigatang to kanong umawag kanya. Makalawas to kano laing manong nami. May kawak to laki din. Dakil ba na kay kawak kinunakin ko na. Awan ti pagdanagam. Tagsubliak to. Ikarikan ka. Agsubliak to. Ket no anyaman ti karik. Tungpalag to. Kinunana manong nami kit inururay kong ordet nga gundaway tapno di kasta ket matawagan na.
Nga madamit lang makalawasan manunemi tsakutan mauray titawag na kanya. Nga dito tiga puna, no apay nga, siya kung titimawag kang kuha na manunemi. Ngam taksang kasat. Tasan ko makontak. Inulit-ulit ko manunemi, ngam kaskas di nga saan ko makontak ni Sagani. Nagsangit akon. Dahil ka dito kunada, nga talaga, nga naalilawak. Dahil ka dito kunada, no apay nga, nagbidutak tinaramid ko, tinayat ko. Nagayatak, itikas, kani, Isagani manunemi nga sang nga sigurado, nutong palin na ti Karina nga mitun saan. Naamuha ni Merly manunemi best friend ko ken office mate ko, ti mapaspasama. Dahil di ko nakin kayo di, ngam saan kamot nga namati kanyak friend. Basta lata nagtalag ka ken kuana, nga naipakay mo pa yun ti amin mo ken kuana. Kakagrab-grabe ka, nga makirelasyon. Kinuha na kanyak manong. Inkari na kanyak. Ngagsublinto ka, kalpasan di makalawas. Inkari na kanyak. Wan, inkari na ken ka. Ngim sa dinungar itanti ayan na. Alaman. No mapalabas pwede makalawas. Dua lawas ton. Sigurado. Di may balakad ko ka. Lipatem lain. Kasano ka lipatan? Saan ko malipatan? Gabot tayo sulang di patpatig ko. Ipatpatig ko unay. Kinunkunak manong namingim talaga ngagsangsangit akon. Sangit manong nami nga kasladyak. Pagarupen malakam ko. Agbabawi ak. Ganun talagang nadyak matkayat. Agbabawi ag sipod tanam na maag kanagtalekak ken kuana. Adala siguro problema na ko nakitinakam ko. Numuna manong namikat madlaw ko. Maululawak. Tsak gayam natakngan itat. Nagpa-check apak manong namikat natakwatak. Masikuga. Oh my God. Saan ang mabaling na punto na ito eh. Banagayin manong naming nga namuanan datatang kininanan. Dahil ito ko namita. Nga saan na kang tungabaybayaan. Dahil diyang isagani. Dahil ito ko namita. Nga ada pa nagtalik mo keng kuwana. Nagtalik ka keng kuwana tatang. Nga saan nagtungbaybayan. Namati keng kuwana tatang. Nanang ngipatpatig na. Agsublin to. Sublianan na to. Kalbasan ti makabulan manunemi timawag ka ni Sula. Ay sagani. Abay kung aruray tawag mo. Kaano ka nagsubli dito lawag? Kaano ka nagsubli trabaho? Saan yata? Pakawanin na. Nanitakin mo sa wan. Pakawanin na kabota. Gabutan niya. Ngayon po nung ipatpatig ka. Ipatpatig ka. Ngayon, kahit ko nga, lipatan ako na. Sursuruhan akong nga lipatan. Kinapod no na, iso nga nagpakagayanak ta, si Mang Pedang ti asawak na naggapoy ta abroad. Lilaw ka sa gani. Tiamukit na waya ka. Tiamukit awang payasawam. Tiamukit pudnong ipatpatignak, pudnong ipatpatig ka. Iso na lang sana kung nga waya. Iso nga nagpakagayanak ti si Mang Pedang ti asawak na nagapoy ta abroad. So ako nakengkita. No ba'y nasakit, ngayon kahit kung lipatan ako, saan ka nga magnamnama ka niya? Itapay nga ibagamday tayo dito tanda nagpitpitik inisaglot ko. Masiko ka kisgani.
Kita niyan dito yung palakamo kanya. Ganyan dito yun. Ang gasat ko. Nga ore nga tano anyat araramidek manong naming san kun nga mapagbalbaliw pay no anyaman daytoy nga na ito ding kan talaga nga pudno ana pasama kanya. Wasul ko kadi nga basta latan nagtalagak kini sagani. Basul ko kadi nga basta latan inayat ko isuna. Ken namati ak nga ipatpatag na. Mariknak met iti ayat anay bodi ka dagiti arakop kenakek na. Pudno nga inayat na. Ngem samet gaya men nga nawaya. Kuno na ito ding kadi nga na ito itigasat ko. Nga aganak abalasang. Siyempre makapungtot ni tatang agladlad daang ni nanang. Sikapay nga kakaiso nga burdek, nga babae nga nakbi, sikapay nagbali na kastoy. Kasi kita talaga, tinagam mi kini tatang mo anak. Numampay na kurapay tayo, ng aming karigatan mi, itinangisakad, di ba nagbasa yung matalong anak. Nagraduar, di kiti duha kakabsat mo, nga lalaki, naragsak ka na ornos, di binangon da nga pamilya. Nga kasta kumamit, tinamnamay, mikin ka. Pinagbasa da ka, pinagraduar da ka, anda napintas nga trabaho, mga anya da ito nga gasat mo. Aga nagkabalasang. Mga babain ka. Pakawanintak kumanan ang tatan. Ngam nagay-ayatan da ito nga gasat ko. Jak nagay-ayatan. Makabulan pa yung tinapalabas manong Nemi. Ito'y tanagring ti cellphone ko. Ni manen, isa ganit ito ang tawag. Diyan ka makaya sumbatan manong Nemi, rinisip ko. Ngimsahan na ka nagtiman. Sanyata. Hello, Sanyata. Asideg kon. Umayag dita. Kahit kang makita. Kahit kung agsalita ta. Paritan niya pa lang. Basta orahin na. Umayag ka mismo dito balayo. Numay ka dito eh. Baka niya pa itidakas garamidan kang kanitatang. Please. Anawam to ko ba ni tatang mo? Ken kahit kung makabagsalita tango mo na, sakbay nga makita na ni tatang mo. Asadag ako. Urayan na. Tsak amo manong name no anya da ito nga marignak. Magagaranak, ang makakita manen ti lalaki, nga ipatpateg ko, nga ama, ti sikog ko. Magagaranak, nga makakita keng kuwana, ket mariknak tumanen ti irot ti arakop na. Ti bara ti kitakik na. Tapno may panti iliw ko. Tapno, ngem kabaylan na ka na, nga agasan ti sugat, nga isumit lang tinangipalay iti barokong ko. Ngem kasalag paraparik na kanyak manong nimi. Nga, dito pa nagsagsagapak kita ket masupapakan iti ragsak. Ragsak? Idi makita ko manong nemi ni isagani. Nagdakkel nga si Dao ko. Apay kastatlangan. Anya ti? Nakapanes. Idi lang namin sa nakalman. Nga naitabon ti bangkay ti asawak. Ana? Hindi ba nagsubli na ko ma? Iti abroad. Na disgrasya ti nagluganan na. Kahit may sa iso na nga natay. Oh my God. Condolence. Ay kamanan. Diyak kumape kahit tumay ta. Si papanesak pa ilahin. Ngam kahit kung ibagaking ka.
nga nawayakton nga mangikasarken ka. Tapno addanto mamulagatan ti anak ta nga amana. Inarakop ko manong name ni isagani naging narakop kami tinakairut. Nagkan ken naging kami tinakapapaw. Urayan mi kumapay lang ti makatawen manon naming kasano nga materred mitirik na titunggal may sa kada kami. Wan manong. Nepahan ti pa nakailiw titunggal may sa kada kami katinuray mi itinipding aldaw ngayon kampa nagkalaysa. Gami muno na manon naming nga napasngay ti anak mi nga naisagani junior. Ket dito'y kami Ilocos manon naming nga nangipatakder ti bukod mi nga balay. Tawampay ti naipatakder nga balay da kada di asawa na. Kenawampay anak da. Manong nami ti amok idi ket talaga ngagtungpal nalidang ti biag ko. Ngem gayam dumaminsan ni patay ket makaited itiragsak. Tano saan nga natay ta asawa ni sagani. Intultuloy kuma itinagsagaba itong palbiag. Ninairamraman kuma ti anak ko. Talo manong nemi dagiti yan na nararagsak, nasisingpet, natutudyo, nga anak mi kinisagani, may isa nga lalaki, ken dua nga babae. And tultuloy mi tinagtrabaho iti asawa, ket siyempre, isagsaganaan mi, tinaran niya kamasakbayan, dagiti anak mi. Ti amok idi manong nemi ket agbaling nga dagsangga sa tibiyag ko, ngem napintas mo't laeng, akas iti kinatal na kinaragsak ti pamilya, dagiti kakabsat ko, at siyempre, napanakkel ka naragsak datatang kadinanan. Dito nga rod, manong name ti ababa nga pakasalitaag, ababa nga lagip, tinapalabas ko, kinagyaman nag-unay, tilaing mo nga nangiba, sakit sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag ka nagbuyak, ka nagdangeg. More power to your program. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo, sanyata, iti Ilocos na. Tingkay nangigan, papagayam ket ababa nga nobela, uno ababa nga nobela. Ababa nga lagip, tinapalabas ni Sanyata, nga naiya live dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page sa Facebook. No saan kayo pa nakapag-follow dito yung page ni Paring Ray, paki-follow you please. Dog dumdungin kayo, itata kada ito yung video, paki-like, paki-share, kaya nag-follow kayo kuma. Ito no, mai-upload dito yung video, ito YouTube channel ni Paring Ray, paki-like you, share, kan ag-subscribe kay kumati YouTube channel ng Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Di pagkasalita ni Sanyata, kaya't may ikalimang intay pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the second week iti bulan ti November. Iti agtultulo nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito sa Honolulu, Hawaii, kandi programa ting halagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangip maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kada kita kakadakala premyo. Ikay tumadala dinggan nga ulitin dito, into na madam luma, 12:30 to 2, tapos na napinpins di pa basa na at atidog. Okay ba? Di kita gunuray nga premyo, kada kita grand winners tayo papagayam. 5, 5. Top 5. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kanon to dato nga maaramid? Palubos ti Apo, December 16. Kaaldawan to kasangay wano birthday ni Reynaldo Ray Fiesta. Kablawan tayo man mga agbibuya kadatayo ni Belia Pimentel, ni Josephine Estango, Erlinda Panterosete, Agnes Natividad, ken ni Fe Ragucos Bakani, ken da Dumapay. Salamat po kada kayo. Kaya, kat syempre, banab na malayang palubos ti Apo, na may iti agi tayo. Mayati saluna tayo, intay tumalagba ang programa iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, iti Facebook. Thank you for watching. Thank you, salamat.